Дэу Джантра. Кузовы Ласетин базасында эле бул өзү. Машина кейжине дача бу. Машина кейжи. Көрүп тургула. Так, ички салонуна көңүл бурсак, 4 айнеттин электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо. Бу сиденьялары чехолдо эле, мындай ачык түстө чехол. Ушундай абалда. Чехол бирок жакшы экен, кожа чекеси. 2014 коробка автомат, пробеги 78.000 километр. Телефон номерлери эсинин айтылыш баасы 380 миң, 360 миң сом деп атат. Toyota Corolla. Универсал кузов. 2004, объему 2, басы да жазылып турат, 300 миң сом. Телефон номерлер көрүнүп атса керек. Volkswagen Polo. Башында эле айтып коеюн, басын билбейм, эси жок экен, бирок мындай тартып берип коюн чечтим. Сиздерге кузов седан, сыртынан жакшынакай эле. Эми өз жылы жаңы эле болгон үчүн 2017, объему 1.8, телефон номерлери 552 44 43 96, коробка автомат. Лобоюнда могу жеринде кичине жаракалар бар экен, могу жерине таш тийген окшойт, ошон үчүн. Силердеби машина? Кымбаттуу биздин көрүүчүлөр, Машина Кейж каналын. Мен эми бу Nexia катар жакка келдим. Ушул жакта Nexia 1, Nexia 2 жана Lanos'торду да тартканча кетемин. Биз менен болуңуздар. Чогуу видеолорду акырына чейин көрүңүздөр. Жана класс басып комментарий калтырып коюңуздар. Сөзсүз биз 100 миң подписчигибиз болгондо эң активдүү биздин көрүүчүлөрүбүздү аныктап, ошолорго белек беребиз. Ошондуктан комментарий сөз жазып, позитивдүү, оригиналдуу калтырып туруңуздар. Мо Nexia 2ден баштасак эми. Кыргызстан номер коюлган. 2016, объему 2.9, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 125 миң сом деп атат. Так, ички салонунда бир тартып берип коеюн. Ой. Катуураак тартыш керек экен. 4 айнеттин электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо. Кондиционер барбы же жокпу? Жок. Жок экен, кондиционер. Гидравликачы? Гидравлика. Бар. Айтылыш баасы да бир кайталап коеюн, 125 миң сом. Nexia 1. ...2007, объему 1.5, телефон номерлери 706, 755, 742. Айтылыш баасы 155 миң сом деп атат. Мындай лити дисктер бар экен балондорунда. Ички салонун бир кыскача көрсөтүп коеюн. Nexia 2. ...2010, телефон номерлери эсин, объему 1.5, мотор простой деп жазып койгон. Жана идеальное состояние деп атат. Сырткы абалы жакшы эле, бирок таза эле көрүнөт. Бул жагы жөл эле экен, механический эле экен, электро эмес. Айнек көтөргүчтөрү. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Айтылыш баасы 200 миң сом деп атат. Nexia 2.
4 дөңгөлөк тең зимний шиповый да экен. 2008, объемы 1.6. Телефон номерлері байқалбай жатса 554 56 41 00. Байқалбай жатса деген себебі күндүн мынандай чалынғанында жақсы көрінбей да қалады екен. Айнектен. Так, арқаңқы жағынан көрініші. Айтылыш басы 130 000 сом. Айнектері механически көтеріледі. Nexia 1. Объемы 1.5. 2006. Телефон номерлері есін. 556 04 03 74. Личное состояние. Өзіңіз айлап жүргенсіз бе? Пробеги 293 182 километр. Тағы айтқаныңызда басын қанша дедіңіз? 150 000 сом. Кеми болады, Nexia 2. 2010, объемы 1.5. Телефон номерлері 553 75 77 71. Арқаңқы жағынан көрінішінде көрсетіп қойылы. Так, ешік ашық тұрғалы башында. Так, ішкі салону. Айтылыш басы 160 000 сом. Nexia 2. Жылы 2013. 4 дөңгөлөк тең зимний да шиповый. Ақ түс жақсы екен, күн ыстықта қанша дем болбайды, мында қармасам да мұзда өлі болып тұрады. Телефон номерлері 557 08 11 78. Арқаңқы жағынан көрініші. Ішкі салонда бір тарт берейін. Алдың қайнектері электростеклоподъемник екен. Қысқаша ұшында еш. Айтылыш басы 170 000 сомда отады. Nexia 1. Авалы жақшы. Сразу ле көрініп тұрады өзі да. Тұнлық жақшынақай болып. Шуны бір сүретті айтып кетейін сіздерге көрсетіп. Мұнаки мотор жағы. Бұл жағында да тап-таза. Шындығында. 2008, объемы 1.5. Пробеги 26 000 километр. Ошондуктан мынандай жақсы сақталып тұр машина. 557 08 11 78. Есін телефон номерлері. Мындай клёнкалары деле бар екен. Бұл заводской билбедим, бирок ушундай кадап коюп тур. Мынандай могу жерлеринде да клёнкалар бар. Ички салону ушундай абалда. Ручной көтөрүлөт. Бирок могу обшивкалары кожа экен. Кожада 5 ступка механика. Ичи бирок чындыгында мынандай жаң машинанын эле жытындай болуп жыттанып атат. Канча дедиңер эле басы? 200 000, 200 000 кем болот, Жакшы. Lanos. Chevrolet Lanos. 2007, объемы 1.5. Телефон номерлери есин. Ички салону. Так, айтылыш басы 110 000 сомдо отат. Зимний баллондор да бар екен, азыр өзүндө летний баллондор. Ошонусу менен кошо азыр 110 деп айтып атасыз, Кеми болот. Дагы кеми дагы болот экен, жакшы эле айтып атат экен. Кызыккандар ошо баа азыр жогоруда көрсөтүп турган номерге чалыңыздар. Зимний баллон менен 4 комплект кошо берет экен. Lanos. Lanos. Lanos 1 1999, объемы 1.5.
телефон номерлері шамалға жақсы көрінбей жатса, мында қағаз жылып кетіп отады. 777 05 91 56. Айтылыш басы 130 000 сом деп отады. Ішкі салонда бір көрсетіп қояйын.